mga ka-studio. And for today's mukbang, we're gonna eat crispy pata at Lechon Kawali. Yan po mga studio, yan po yung inanda namin sa mesa for today's episode. Meron din kaming atsara, tsaka yung sauce na sukang pinakurat at Mang Tomas. Mang Tomas. Yan, start na po tayo mga studio. Sa hindi pa kumakain dyan, tara, kainan na po to. Kain na! Kainan na po. Kainan na. Ito po yung Lechon Kawali. Nakaon na ako. Yan. Pwede na makaon na. Iwain ko muna. Ang crispy nito mga studio. Yan. Wait. Wow. Okay. Yan po. Wow. This is yummy. It's mine? This one, Sax. This is for you, Sax. Thank you, Pang. Sige. Thank you, Pang. Yan, sarap nito mga studio. Nagutom na talaga kami, kakain na kami. Nagugas na kami ng kamay. Wow. So juicy. It's so juicy and crispy. Mmm. Mmm. Ngalo. Kung crispy ang panalo. Mmm. Sobrang lutong. Mmm. You ate crispy socks? Ang itim. Mmm. Guys. Oh. Okay, you get this one. That's the crispy part. That one. Yeah. Short. Mmm. Mmm. Wow. Mmm. Atsara. Mmm. Tok-batok tong mukbang na ito. Ito pa yun, ang laki ng crispy pata. Yan. Kaya ko gagata dira. Crispy nito. Wow. Mmm. It's mine. Juicy sa loob. Mmm. Wala ko nakuha. Wait. Wow. This one yours. This one. Other. Thank you. Right? Dagang tapang Dagang gisagim ha? Yung sarap mga ka-studio. Napaglalagay ang nila ako. Kaya ko
Dagan na good pero. Daghan ka na. For mother. Where? Thank you. Wow. Sobrang init. Bago pa lang itong naluto, tapos gutom na kami. Yan, nagmamadali kami makastart agad dahil Welcome guys. sarap ng kumain talaga. Ay, crispy lang. Crispy. Naka-rice? Naka-sausaw. Kani? Wala. Yung kamot baka wala mo. Ito ganyan. Diyan ko. Okay. Hindi. Kuha ka ano pang. Dahil kayo. Ang Buko daon. mo eh. Buko eh. Hoy, pa, nakuha pa ko diri ay. Wow, Pero juicy. nakakuha ko. What's this? Wow! Wow. Yan, ang juicy pa oh. Ako ani diri. Okay. Ako, ang init lang guys. Init. Iko ka. Okay. Oh! Mainit pa talaga siya. Ayan oh. Nag-aapoy para. Wow. Thank you. That's nice. Kanta ko ako. Kung maubos namin to ah. Rice. Wow. Looks like a chicken. Where did you get that? No. Nothing. Okay. I'll give it to you. Ah. Dagdag na tayo sa to. Ah. This is yours. Panalo yung atsara. Ang sarap no? That's yours. Ay, it's yours pala.
Wow! Talaga, it's crispy. It's yours? Yun? Yung tatay na. Kadagan. Marami pa yan sa'yo, oh. Kwali. Okay. Ang crispy nut. Let me try. Kahit, kahit gamay. Okay. Kuha na niya. Kainat pa. Init pa. Mine? Init pa. Gutay-gutay katawan. That's yours? Wow. Ang laki. Ang laki this one. That one? Ano ni? Ubusin mo muna yan. We see your dream. Okay. Ano yun? Ito ang sagot. Apa to na atsara? Atsara. Yung atsara namin, nabili namin yan sa mall. 65 pesos yan. Isang buong garapa. You eat atsara, Sax. No? This is papaya. What's papaya? Papaya. You don't like papaya? Not. Not. Parang... This is mine and this is yours. No, 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 no. That's mine. Oh. This is mine. Cheers tayo. Yours. That's yours? Cheers tayo. That's mine. Okay. Cheers. Yeah. Cheers. Cheers. Thank you. Welcome. Parang busog na ako, Father. Kasi gamit kayo ni. No! Ang laki talaga niya. Yeah. Hoy. Dili ba kay mauntong makaon nga kaniba kay mga Bone marrow? makaon na nino? No, that's bone. This. Bone. No. It's hard. Bukton lang natira. Ah. One, Father. Bukog na dong. Bukog. Hindi may bukog na makaan. Yung bukog na di makaon.
So, get bukog. That's where's mine. Oh. Sorry. You don't know where's mine, no? Hmm. Oh. Mm. Mm. Sarap na atsara. Mm. Habang kumakain pa yung baby namin mga studio, shout out muna tayo. Kasi ubos na eh. Sa kanya na daw to. Ayaw niyang Ibigay ipaawat sa amin. Shout out muna tayo mga studio. Shout out pala kay Koreana Ibanez at sa buong Ibanez family. Shout out din kay Gerardo Junior Balbon. Shout out Christine Lacson. Shout out din kay Honey Buns from Japan. Tapos yung last shout out ko, mayroon silang mga sariling channel. Shout out Jennifer Donggale Vlog, Lloyd Suay Bagyo. Tapos I like you. June Pig. I like you. Tapos yung friend ko na mayroon ding sariling channel na bibili lang yan ng Blue Yeti mic. Yung channel name niya ay Bisaya Diso Channel. So ayan po. Thank you so much for watching this episode. Ika na be. Thank you for watching this video. Subscribe and like this video. So you not miss our channel. Bye bye. Bye bye. Bye.